kamaran itu ibu-ibu teh. Aing hoream itu sebenarnya ngaliwat ke jalan ieu teh. Aya imah teh aki didinya teh. Aing jalan mana ya? Ini jalan kebon gitu. Kok aing putaran ka dinya bisa. Baso kayak ngaliwat. Itu Mang Baso. Mang Baso, abi pelanggan setia Mang, Mang. Atosan Mang. Mana abi bensin? Woi. Mang, atosan Mang. Abi pelanggan setia Mang yang atosan di tadi. Mang Baso.